Ponovo smo, poštovani slušalci, u internet radio Snaga naroda povodom emisije Duša ćirilica i kako reče predivan refren ove divne kompozicije Živela Srbija. Mi nastavljamo dalje našu priču sa mojim večerašnjim gostom, gospodinom Draganom Miloševićem, i ono što bih vas ja najprije upitala jeste od kakvog je značaja modifikacija vremena? Za savremenog čoveka, za moderno društvo, modifikacija vremena može biti, a tek će verovatno u budućnosti biti od izuzetnog značaja. Navešću samo ilustrativne podatke da godišnje u svetu od raznih nepovoljnih vremenskih oblika i vremenskih situacija stradaju hiljade ljudskih života, nanosi se enormna šteta na materijalnim dobrima. Za vreme mog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama baratalo se podatkom da godišnje štete od vremenskih nepogoda u Sjedinjenim Američkim Državama iznose čak i do 13-14 hiljada milijardi po godini. Da, to se godišnje baš tako statistički proprati. Tako, ako je osnovni cilj modifikacije vremena, umanjenje razorne moći raznih vremenskih nepogoda, svaki procenat njene efektivnosti, ove multidisciplinarne, najnovije naučne delatnosti od neverovatnog je značaja kako za ljudske živote, tako i za njihov normalan svakodnevni život. Koji se sve poslovi obavljaju u Hidrometeorološkom zavodu? Hidrometeorološki zavod sa hidrometeorološkom delatnošću svakako predstavlja jedan od reprezentativnih multidisciplinarnih delatnosti koje obavljaju poslove u interesu države, u interesu nacije, u interesu običnog čoveka. Kada govorite o hidrometeorološkim poslovima, onda se obično prvo pomisli odmah na prognozu vremena. A reći ću vam samo da svega 30-ak ljudi radi u branši u toj delatnosti. Zato sam vas i upitala da nam malo edukativnije kažete. Tako, jeste nesumnjivo da je prognoza vremena znak prepoznavanja hidrometeorološke delatnosti, ali ono što čini suštinu, pored prognoze vremena, jesu i svakodnevna, kontinuirana, decenijska, višegodišnja meteorološka i hidrološka osmatranja u mreži meteoroloških i hidroloških stanica. To je kičma službe. Iz tih podataka razvijaju se svi drugi primenjeni vidovi meteorologije, poput agrometeorologije, tehničke meteorologije, primene meteorologije u oblasti životne sredine, energetike i gotovo u svim privrednim društvenim delatnostima. Bili ste načelnik ovog zavoda, sa čime ste se sve susreli u radu? Pa, to je moja matična služba. Ja sam tu proveo, što se kaže, najduži radni vek od pripravnika pa do pozicije najvišeg zvanja u stručno-rukovodnom smislu. Bio sam načelnik laboratorije za kvalitet vazduha, kvalitet voda i veštački uticaj na vreme. Dakle, to su poslovi modifikacije vremena, poslovi kontrole kvaliteta vazduha, unapređenja tehnike proučavanja kvaliteta vazduha i kvaliteta voda i preduzimanje posebnih mera u slučaju havarijskih zagađenja voda i vazduha. Vremenska prognoza je šta? Pa, znate šta, vremenska prognoza, savremena, moderna vremenska prognoza jeste sistem postupaka, jedna naučna metodologija procenjivanja stanja vremena i vremenske situacije u određenom delu atmosfere na određenom užem ili većem teritorijalnom prostoru. Ako se vremenska prognoza odnosi na jedan kraći vremenski period, na dan, dva, onda se radi o kratkoročnoj vremenskoj prognozi. Obično se primenjuju sve više i srednjoročne prognoze koje se odnose na period od 7 do 10 dana, a naravno narod i ljudi su sve više zainteresovani i na dugoročnu prognozu koja se odnosi na procenjivanje vremenske situacije, stanje vremena, razvoja vremena u trajanju od nekoliko meseci. Snežne padavine su šta? Snežne padavine su posledica, kao i mnoge druge padavine, kondenzacionih i kristalizacionih procesa vodene pare koji su izazvani prilivom aerosolnih oblika centara kondenzacije i kristalizacije u vodenoj pari.
Ako se padavine formiraju pri zemlji, radi se o prizemnim padavinama, kao što su recimo slana, rosa, rosulja i mogu biti padavine naravno na visini, to su one koje nanose možda sigurno i najveću štetu, radi se o padavini u obliku grada, kiša i o snežnim padavinama. Kako je moguće uticati veštački na vreme? Pa znate šta, od davnina postoji kod čoveka želja da ne samo je zainteresovan za to kako će vreme biti ovog momenta, sutra, preko sutra, nego je uvek postojala i želja kako da to vreme prilagodi svojim potrebama, da mu ono bude od koristi, a ne od štete. Tako je još od srednjeg veka bili su ti primitivniji pokušaji da čovek menja i prilagođava vreme svojim potrebama. Korišćene su raznija crkvena zvona, snažnim zvonjavama pokušavano je da se utiče na smanjenje udarne moći gradonosnih oblaka, raznih oblika vetrova i tako dalje. Zatim su korišćeni i neke druge metode, ali veštački uticaj na vreme je postavljen na naučnu osnovu od 1947. godine, kada je švedski naučnik Bernard Vonnegut otkrio kristalografske mogućnosti nekih organskih jedinjenja, poput srebrojodida, olovojodida, bakar sulfida, koji imaju kristalne rešetke, vrlo slične kristalnoj rešetci leda i koje mogu ubacivanjem u vodenu paru, u oblačne prostore, biti konkurentni prirodnom razvoju. Ovo su jako divne teme.